manya ebi omuntu ari kwenda omuchanga cyawe. Manya ebi omuntu ari kwenda omuchanga cyawe. Okay, let's go. We go. Izuka kari munyano wanje. Nibani ngenda paramporo miso ndi kuja nticho kwa nokora cyo cyamane. Beno still unakurera izoba. Tuenda kutambara kurunji. Tugamba nsonga zitari zimwe na zimwe na kusinga munonga ebi omuntu ari kwenda omuchanga cye. Twasikwa kugena misi nuko reka twache tubimanya. Cyo nko kironje ejo. Tureke kimtu twasikwa tutambara kurunji. Imbere ko ni bumanya. Then onchirize ngu tujya Kyara Media News Center dikati masto tambura ko twarabyeho kandi ekitweta ngo nakarango turebe ngo imbere asokwa ni tambara je achikwata gine nana bochimo chono akonkari tukango umurebo wa Kyara Media News Center nza kugira nti bajita St. Michael High School. St. Michael High School kandi tukango nisomero eri kusangwa mu district ya Rubirizi kandi urwa mukaga nwako wabinaho finalizing bora makurugece nti oyo kwano jino miso no kureka ngono koraki no ikayo dikatu supporting ekintu kitu turebe mbera ko rene koraki ko rene itambara kurunji munonga then tukwasaganya dere kire cya kabiri toka jino miso no kureka ngo nitukwasaganya then turebe ebintu ko rene bitambara echo kubanza tuneyo kandi ishomero ningasubwo no mukoro agori side za Kikumbo kandi ubwo mukoro numurunje nagoro gwa finalizing ekikono koreka ngwaza Kikumbo umuri kirugu kandi twari ngo nawo twasukwa pushinga ekintu twasukwa tambara kurunje omisho anijira ngo nzokwa ntubuzo mukuru omukuru amusoke chief turembera ko ni tambara kunje munonga kandi suka ngogo mukoro no gwa nzokwa jino misono koreka ntuombeka ningasi ntonje no stina wone bibogese tore kitiko cyo kitambara kunje munonga kandi wajita St. Elizabeth Girls schools ni dusango muri Kikumbo St. Elizabeth Girls kandi no finalizing zuka nzo wako watu neyo awantinya mwinji bone cyo no kwana okora reko ngo sikono kwatomana no koraki iza ari St. Elizabeth Girls tureke bitwaswa njye imisi nuko kantonjero kandi byo bogese abana bo bishi especially ka nkomurikatera binobuzi bw'amani no sanga baswero bakiri bato ambo ntwa basokwa njye imisi nuko tongeraho kikwatagene nane ebyo bogese nkibasa kubanki yambaho na munonga ambera ankejo akoreye kanto basokwa n'abajye imisi nuko kana kwachi nibaswero mango bunyago development sako kandi bwana bakujya nti basukwana igito nabo urebe ngo basukwana bitana bo kurunji kandi kibasukwana kitambara kurunji munonga omumbera kezo isukangu abamnyaruguru development sako nibagabaroni bayiriza school fees bayiriza yobusubuzi bayiriza butume cyo nabo nko mbirobo abana bari bagaruka simana ro mutoni cent zo kwasa kwano gara abana isomero genda muri bunyago development sako ureke ngo basukwana koraki tamuza kurunje ekintu kandi wasukwana kiteraje imbere yasukwana itambara kurunje munonga abamyagu development sako ntwatu basimira kimwe munonga kandi wero kono mutoreza kandi uhereza burunje kandi turebana no mukuru manager na tamuza kurunje ekintu na management yona cya person wakachiko ningasi mukuru makani kafiri nani wero kono jero misho kandi kwasaganya kandi kurunje munonga arubunyaruguru development sako then awonjiriza kandi baskwanje nimusukane ndamusya team John Joseph Tamuhira muje bare cyo mukora Richman because kabaganti on politics ningasi ombitiwe butegeki akanika kari akazano mbona takasa kwano yangana na mutayi wawo abo kujya mutakwagira umuto ukora ki urukhaje na sokora muhagiro sanga kari yaruga kari yagaruka nkai yagaraka kunuye amakuru gece na yareba ngo team eji ni basobutare ubutasinga likanzo mu team eji ningasi team eji yasomeza bwenso ngeji likanzo muri eji boreka kwanga mutayi wawe abo kujya ngo utakusupportinga omuntu ukora ki uko no supporting bakari mbani mbere babunga amukutu mukwezuma mukuje no miso
mu kwasaganya mu mbera zitari zimwe na zimwe. Mbenu kina kwenyenda okugambiraho nyenda kugambira nti ebintu nyamwingi atukwatagine ambera nkezo reka tugene misoka ntuhereza respect twakiri ba brother tureke kwezuma mazuma tureke mutwaje no miso nukoreka ngo hakiri twakwasaganya kandi embera twakwasaganya embera then turebe ikintu cyasokwanci kwa kintu kitambara kurunje adene kiro cya kabiri ni kugira nti icyo wakubere no kora no kureka ngo nakusinga munonga wabitekamu amani wabitekamu ngoba kigambe ntawo yes tureke tukunde team David Katurebe mwekunena n'abatimu John Twesije mwekunena n'abatimu Kadeti Benjamin Buturu narongo mwekundena n'aba Julius Amanya mwekundena na aba Grace Sande bataringaye yes akuba naza kusanga ngo nyoka no baraza wawe ni pajirogo kandi hajiro yazo kusanga turi mu kwarangatana tubasukwa tukora cinje biruga wewe tujye no mission no kanti tukwasaganya kandi embera leo twagaruka a level twagaruka a level twagaruka a level twagaruka achikwatagene na nebyo muntu waburizo yakora nakora kinahenda ikiyo mwebembeza nebyo kuba nahenda ibyo kuba nahenda konka icyo kubanza wale mtangata ndio zangamba chini mwana mjangu kandi rama nakunda kuosya munonga mjangu rama nakunda kuosya munonga aha Then chuna ndio nimejeza kureka uningambera echoko wanzo muntu waburizo omuntu waburizo cyakora nayenda obwebembeza burungi obuhereza burungi ibyamagara omuntu waburizo nakunda amazima batu ba politician ibintu bishoba akuba aba politician nabana bajeno mission kureka ngo nubakora ebintu ibitari birungi muchikwatagine nana okubi abantu atatu ba politician abinde beratu kato mu district ya Rubirizi nyina mu muntu omwe ona arebera weta kunda akubi abantu na kiragamba cyenyine kiricho na kiragamba cyenyine kiricho